Man mati gaminanyi Paulo do Kyokaido Tisalonicia. Man mati gaminanyi Paulo do Kyokaido Tisalonicia. Ni kasarak wabat-batek. Yaken ranam si Paulo ko. Yaman rana sila kanyi Timotayam. Naman ipiti gami inyo akyo kaido Tisalonicia. Umanoyong di Yamatadoto. Kanyi Iskiristo. Panyirsir ngenta. Inawi si ituruna ni Yamatadoto pangangarilawan na jinyo. Katurunan niya jinyo so ikapiano ununod nyo. Naman masa ni ba sumari ninyo di Yamatadoto? Naman masa ni ba yamakalabat jinyo do inori naman? No naman minoriam naman isari di Yamatadoto. O apiya varinyo. Yung kadno nyo kapigan ni Iskiristo. Panyirsir ngenta. Kanonyo karik na mga riloso tao. Donyo raralayan ni Yamatadoto. Ayatong buso alalo nyo. Yaw mapanala si Iskiristo. Panyirsir ngenta. May gagchin. Inyura na mga kakte. Anay karilo ni Yamatadotoam. Naman katenengan wo minakapamnek na jinyo umrarali niya. Una menyipilim mo nga mapasarya ciri-ciring na ni Yamatadoto jinyo bekena ciri-ciring naman uri. Naman ipigan ngan wo uyuyat no seri. Akano may suminugat ununod naman. So ciri-ciring na ni Yamatadoto. Nyumamimin katenengan wo ununod naman. No kapatsikawop naman pa jinyo dudang. Tana aruwo alalo nyo kamo masari anasidongan no seri. Yamapso ciri-ciring na ni Yamatadoto. Ayaw minara si Yesu. Akman jaman yadjamamano alalo naman. Uriwo dapi cita-citan jinyo no yana raralay ni Iskiristo do maciton akado akaya. So yana ni kapo jinyo may limwang no nanauna ni Yesu. Panyirsir ngenta. Nakenakam nyo si Yamatadotoam beken ado maciton akado akaya. Nanyispon. Yanyisumpodo picililan na. So jinaman mapakaroyiso ciring naman yaruwo tao ayaman cinya jaman. So kapiano ni tao-tawan nyo jaman. No kangay naman jinyo dodang. Hakano yanyo minakakaruranado yamalasa niraralay nyo. Yarana umanod di Yamatadoto. Yaumraralay niya. Ayamano yung yamabye ataw doto. So yan nyo nanalanso anak na si Iskiristo. May gagtsina apodote nga to. Si Iskiristo nibye na ni Yamatadoto. Ani mapodo usubna. Iyawo yatapaka atasan so piuyaw yan na ni Yamatadoto numakwa.